Negative minds shothi umqondo lo ophazamisekileyo kulesikhathi siphila kusona makwenziwa ama-research kuthiwa abantu abaningi bazaba nenkinga ngokukhubazeka emqondweni, which is a mental disturbance. I-negative mind iyakwazi ukwenza lokho emntwini. Okokuqala nje kufuneka ufundise ukuthi ufuna ube sendaweni eyodwa ngaso sikhathi. Mawugibela itekisi usuyipassenger, ungathi usetekisini ucabanga ukuthi ufika ekhaya wenzeni. Mase sifundise lokho ukuthi siphila impilo ezivumela ukuthi sibe ndawonye. Uphinde futhi uthi pay attention kwinto oyenzayo. Asithi nje buka i-TV, ungakwazi ukupay attention kwi-television loyibukayo kuphela ngaphandle ukucabanga ezinye izinto. Mawudla upay attention kukudla okudlayo ukuze ukwazi ukusiza umqondo wakho. Akufanelanga ukuthi ula ngokomzimba kodwa ngokomqondo nemicabango ubukwenye indawo. Iyo into ebanga ukuthi kube khona i-stress na yonke into esiphila ngaphansi kwayo. Mangabe umuntu uphila umzimba, umqondo kanye nezinto oyithandayo, kufanele njalo kuhlale kunawe kungashiyani. Umqondo usebenza ngendlela engafani. Khona le bathi illogical, i-scientific mind. Ushuthi umuntu uyakwazi ukubona into bese e-apply umqondo wakho ukuthi lena akufanelanga ibe nje. Sibe ne-imaginary ukuthi sikhuluma ngezulu ukuthi siyalimagina ukuthi linjani. Ukhuluma nge-Cape Town ungazange waya, umqondo uyakwazi ukuzakhela into ibe njengoba injalo. Bese bakhona i-memory. I-memory ijwayele ukuthi kube izinto ezimbi ezizikuhlukumeza. Ngoba makuyinto enhle uthi lapho uhambile uyicabanga kube mnandi emzimbeni, kodwa ebuhlungu uma uyicabanga kube khona ukuphatheka kambi physically na mentally. Bese bakhona umqondo lo unscientific. Futhi umuntu ongelogic ongakwazi ukuthi into mabe eyenza ayibone isiphetho sayo before iphele. Yekuthiwa isilungu must apply i-logic entweni. Bakhona abantu abadaliwe nje ukuthi uma wenza into angenza noma yini.